Kawe atakazi kawe ngurundi ngotera imbere akazi kawe niko kazoza kawe atakazi kawe uburundi ngotera imbere barundi dukore dusenga dukora niho imana izoduhezagira aho suri kuna kazi kawe mukozi ufisa akazi gakora n'umwete gakora n'ubushake ushire mushaka kugeza hushaka gakora n'ubushake ushire mushaka kaza kugeza hushaka majungu so msingi wa maendeleo chapa kazi kwa bidii upate mafanikio simama unaseme ndio funga pingu za maisha na kazi iwe kimbilio maana mzalao kazi ndo nakufa maskini imeandikwa kwenye Bible sio wewe au mimi mkulima ambao unaishi kijijini lima sana na ukiamini utobwaga maskini kawe niko kazoza kawe atakazi kawe ngurundi ngotera imbere akazi kawe niko kazoza kawe atakazi kawe uburundi ngotera imbere barundi twigane umukuru w'igihugu itankuru nziza murongozi mwiza amani mzee ubavuga wakaguma kora abanege abacanga ngumupira abanege mugihugu nakibanza bafise nishabanye guheza ubigisha ico batazi ubukene buracumita kurusha umwami kora nk'umujya uzobe umwami inguvu zacu niyo nkingi y'Uburundi tuzikoresha no mu bikorwa rusangi wiyumvira icyo Burundi uzogufasha wiyumvira icyo uzofasha Burundi hasta la victoria siempre kora kazi ntutinye yasho ibyiza wifuza byose biraho kura amaboko mu mufuko kireve ndugushauri yako igihugu ni jewe nawe ntajewe nawe tureza amaboko haranira gateka kakazi kawe wisunza amategeko y'akazi kawe yegere si patriotisme nta mwuga n'umwe wigisha greve akazi kawe niko kazoza kawe atakazi kawe ngurundi ngotera imbere akazi kawe niko kazoza kawe atakazi kawe uburundi ngotera imbere barundi ndashimiye umukozi wariwe wese yitanga tiziganya mu gukorera igihugu ndanekuye umunebwe nkanekura abakozi yo umukozi guma ku kivi bakarorera mu barundi uri mitsiro yimbura ingonera utakoze nakaye si jambo ryanje ni Biblia ni Biblia ninafanya kazi bila tatizo ili niwe kama wenye uwezo siwezi fanya mgomo kisa wenye mdomo wewe chapa kazi usijali chacho akazi kawe niko kazoza kawe atakazi kawe ngurundi ngotera imbere akazi